sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Adtoy manan di pagayam yo, Freya Simsim, amangak akam kas Miss F. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Sakbay ti amin, kablaawan kayo man pa iti naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Sapay kumata adda kayo iti nasaya at akasasaad, sa di numan a lugar ti ayan nyo ita. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyag ita, ket manipod kani pagayam tayo nga Eric. Gastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan na kumalatan iti Eric, tubuak ti Mountain Province, ngam iti agdamakat addaak ditoy Japan. Adu ti mangibagbaga agwapo ak kano. Jakmat paglastog, ngam talaga nga addamat langak a maipagpanakal ko. Malaksid iti dayta, nalaingak pay nga aggitara ken agkanta. Isu na laeng ta sa anak a nakaadal. Construction kan panagsukay laang iti daga wenno panaggarden ti ammok at trabaho. Naawi sakmat a nagsurat gaputa kayat nga ibinglay ti nagbalin apadas ko maipapan kan ayat. Sangapulo atawan metten ti napalabas ngem na lang tupay laang iti lagip ko dagidi apasamak. Ket tapno nalawag ti amin rugyak nga roden ti agsalaysay. Eric, talyaw ka man na talyaw ditan. Ah? Ni Manong Dario man. Siyak man tinakita mon. Kasano, ket kasla siyak ti marigrigatan iti kanayon nga itatalyaw mo iti kalsada. Matiritir pa yung tatanggad mo iti katatalyaw mo. Anya? Unay kita matiritirin, Manong. Saan man? Amo ka, dapat padaanam ni manen ading balasang. Siguro nursing student na dyan ya. Takanayon mo't nakapura tibado na, kaya sapatos na. Ah? Nalabit na kasta, Manong Dario. Ay kadar mo muna. Itinayta kinatar mo, masigurado. Sumpatan na kaadagos na jay. Anya? Sika talaga, Manong Dario, ah. Kasanong armak, kadyak pa imot amam mo. Kan may sa, mga naging gaklang iti kunkunada nga armata, bain baga. Ngamin, saan na may bagay iti may sa nursing student? Tikas kanyak a construction worker laeng. Ay sos, di mo lalangan ti trabaho tayo kas construction worker, Eric. Ngamin, no awan tayo, awan mo ti may patak derapasdek. Pagadalan, wano, nagiti pagtrabahuan ti nurses. Iso adi mo parigatin tabagim. Amamuam da dya balasang. Kalpasan na. Damag madagos na danubyo na. Tanuawan na ke armumaun. Agyaman ang iti panang itulod mo kanyak dito'y dagos ko, Eric, ha? Ay, nagdagsanto mo nga mindag iti raminta nga awit kao. Awanan yaman na, Manong Dario. Ay, dumanon ka di taon nagatag kapita pa'y. Ay kwa, Manong. Into maminsan ton, tadapay ngamin pag nakita. Madakan ka. Ay, huwag kayam. Di mo't kunam ngagbirbiro ka iti mabalin mo apagabangan. Tiyam mo kita dua silid abakante ditoy. Uwan ko nga, Manong. Angam sanan. Anusak pa'y lang ti makipagnayad iti ayan daw litag ko. Sayang ti pagabang ko. Sa bagay,
Tulakit itawan parigot iti ayan ni ulitag mo. Nasaysayatin na makipagnaid ka kankwana. Makaminos ka pa talaga. Uwan manong. Timot landlid iti sumungat. Adda kadwana. Mga nuday ta tinakaala iti ibagbagak abakan ti asilaid. Ha? Manong Dario. Kita. Kasla pamilyar ti babae. Ha? Timot babae ka na yun alumabas iti pagububrahan tayo. Isungag paisaw. Ni Madam White Liday. Naibag nga oras mo, Dario. Ay, kastamat kan ka, madam. Adamot ka, Duam. Agbirbiro ka dimot iti pagabangan na. Apag gusto, at dapay may sabakante. Uwan madam. Agbirbiro ka. Kat ala akong ti bakante asilid. Na. Ading, tulungan kan. Ha? Tulungan kan. Siya kung ti mangibagkat ititimba. Ha? Sige, kat agyaman ako unay manong. Awan na nyaman na, ading pintas. Kahit ko namlatakan niya akon manong. Okay. Ay, panagkunak kat agkatawanan talaeng. Iso, kidawag nga, awagan naklatan iti Eric. Okay, naisati ko na. Kabarbaro ka kadimat aborder dito, Eric. Ay, uuwan. Naggidan talaga ngay makar, hindi na panalawas. Okay. Ay, sige, tagdigo sakpay. Alas 8 nga minti klase. Ang mga numaladaw, Sige. Pakaragsakak, tipan nakamamukon ka. Kate. Wow! Ah? Nagbanglumat dan. Makapabisin. Anya ngay deta ilot-lotong, Eric. Ako pinakbat. Ay, wow! My favorite. Oh, talaga? Paborito mo ti pinakbat? Uwan. Iso nga minti kanayon nga iluto ni Mami. Tunggal agawid ak ijay laon yun. Mabitang atay, mga laka iti si Daam. Ay, wow! Nagbanglo at talaga. Agyaman na ka. Awan na nyaman na, Kate. Adapay naluto ngayon na, boy. Mga laka, amok adi ka pa'y nakaluto itiin na, boy mo. Sige man nga ron. Amangan nga min no nabang lesson di nabatik ita agsapa. Kat agyaman nakmanan, Eric. Ha? Awan na nyaman na. Basta si ka, Kate. Ay, wow! Nagbanglumot tante pinakbat mo, Eric. Ay na, makapabisin talaga, Eric. Ha? Sika talaga mo't manong Dario. Pinalpaliw nakman ako na. Bilibak mo't itidiskartim, Ha? Ni, anya diskarte nga bagbagam mo't manong? Napaamo mo't adagos di balasang. Amo na ka di nabayagan na pagpanpantasyam. Shh! Tangiwat mo manong Dario. Nagluko kan. Anya pagpanpantasya na sasawam mo't. Amangan no da makangag. Kat sa balti pan nakahawat da. Ibagadan tokid din aman niya kisak. Sa balya talaga no nataerte may sa lalaki anya. Babae ti kumawiwit anya. Anya? Kahit armamon di ka kapoy-kapoy. Amangan no maunaan da ka pa iti sa bali dita. Dahan-dahan lang manong Dario. Jack pa'y nahala ti husto arik na. Amwag pa'y mat ti husto akababalin na ay, agawaan ko na manin. Di kag bayag-bayag. Ay sos, itiday dya kinapintas na. Imposible nga awan agar aram ken kuana sa balay. Una am idan, sakbay amaladaw ti amin. You wake up, it's Wow! Di lang pala magaling magluto. Singer na. Gitarista pa. Guwapo pa.
Kaya saan ka pa? Kay Eric na, ha? Ayos ah. Una, kasla nakapackage at 3-in-1. Anya? Ay, uwan kayo, Kate. Agin inom ko iti harak? Uwan wine? Yup, any kind of whiskey. Huh? Mabalin matlat at hard drinks. Gilbis, pwede. Uy, ayos ah. Mahilig akmat nga ag-night out. Chill-chill lang. Karkaro no stress ak iti studies ko. Ah. So, go tayo sa Gilbis tonight? Yes, why not? Game! All your ages, all your perfect imperfection. Give your all to me. I'll give my all to you. You're my end. Agpakaturog kayo man, Mat. Saan kayo nga ubingan tapno alanawaan? Pasado alas 10 iti rabi eh. Kitaan nyo matbasit tanay, makadisturbo kayo, Mat. Pasensya kayo, Nante. Sorry. Ay nga ngay, kunak ngamin kan kaadi mo pigsaan tagkan. Sorry naman. Kasi katirigat na. Nagab-abang lang na tao. Sagat plywood lang ti divider. Ultimo karatikit ti katrigat mangag. Ano? Sika talaga. It's the end nga roden talaga. Sa susunod na lang ulit. Una na. Anyan. Bitin ti ininom ko. Sana bale, ado pa'y matyal daw. Maturog tan. Itikas na, masapat na amariing inton bigat. At dapat trabaho, at damat klase. Anya pa ngay. Una na. Ket agyaman akmanan iti oras mo, Kate. Okay. Awan ang yaman na, Eric. Agyaman akmat iti oras mo. O sige, rumor kan dito'y silid ko, tamaturog akon. Apo, ay! Naimasan yung sakit iti nagtagay di rabi, Eric. Mayat nga ron ti kakantaan mi. Idikwan, adamot tin nagtugtog iti diding. Ah, ay kat na disturbo man nga roden ti diskarte Uwan naman oh. Apay nga main nga ijay kay payan haginom. Rimwar kay kumalata. Amoy umot abawal tinariwawa iti boarding house. Ay, uwan nga ron. Sayang talaga. Angem sana bali. Rumor kami inton sumaruno. Iti kasta, awan ti disturbo. Kan madisturbo. Kang ronahan ti amin. Saan kami disturbo? Ay katwan na ngamin. Mapan kay agpasyar iti lugar nga da silaw-silaw na. Naimbag nga oras mo, Eric. Kastamot kan ka, ma'am. Di ako nagpalpalikaw pa'y, Eric. Ha? Kana ka kamis mo ni Kate, ang mga nudi mo amo. Ha? Nadlaw ko ti kinadagkat yo. Adda na kaibaga kanyak akanayon kano ti panaginumyo iti ayan ni Kate. Ako, ma'am. Kitaan yo di yo kumaunay. Nang runa iti rabi. Ngamin makadisturbo kayo kadagiti karro pa. Amoy mat asimple laang to'y papaabangak. Kas makita mat. Plywood laang ti divider na. Tanangan nyo kumadagiti gargaraw yo. Nang runa kat common ti banyo kan kusina. Madam. Diyak ipagal ti panagsinungad yo iti kanakak. Ngam itapay laang. Ibaga kon daytoy kan ka, Eric. No kasano ti kina-istriktok. Adayo ana is-istrikto ti ina ni Kate. Nang runa unay ti amana. Naikamang ti kabsat ko iti pamilya dagiti abogado kando Dr. Ijay La Union. Baknang ti pamilya anak kaikamangan na. Iso ati kayat da kat makaadal mat ni Kate. Madam. Iso apang nga asim ta di mo disturbon ti kaanaka. Diyak kayat alaksidan ti pamilya na. Gapulaang iti awan kaas-askan na abanag. Rugyak ka din ti agpalitada manong Dario. Nalpas ko na tinimpla ti siminto. Nakiwar ko.
Ay, apaw. Sa bali talaga mat inspirado ti may sa tao, right? Ha? Eh, kut, siyempre manong. Angem, naguray ka man. Sinong batan na kan samot ni Kate? Ha? Pagkuna mo ngayon, manong Daryaw. Ay, so, si Bagam tipod no. Nobyam ka din ni Kate. Sa bali kahit tingursiit mo ita. Madlaw na ragsak ka. Kain, ay na, pagatlapayag mo ti isambaw. Anya? Lukas ta, nobya maun. Uwan manong. Ay, yun oh, champion ah. Iso na lang. Takam amok akanakan gayam ti mismo a landlady tayo. Ken baknang da kano a pamilya. Banag adi naman nadakdakamat. No kas nga gis istorya kami manong. Ay na, itinagan niya yan. Awan tibak na, nguno marigrigat. Ti importante ang gininayat kayaw. Dayta, ti imulam iti panunot mo. Irek. Nagpintas dito ay. Saan ka di, Kate? Wen nga rad, Eric. Adda nga min makita a view. Nalamiis kan presko ti angin. Wen, saan nakas ka dagiti daduma a restaurant? Awan lang aro di view na. Nakapudpudot pa eh. Naku namon, Eric. Agis istoryata pa Pag-urayan ta iti order ta amakan. Si kaman ti agistorya, Kate. Ha? Kate na istorya amin nanti may papan kanya. Am-amo na kon, manipod saka aging gatulo. Ah? Angam si ka, awan pa'y na istoryam kanyak. Uray maipapanla ko may iti pamilyam. Ma-stress ka lang ang istorya at ti pamilya ken ka, Eric. Iso adimon panunutan ti may papan iti dayta. Tinapatig ita kat data. Ti agdama ang mapaspasama. Anya? Anong... Eric, dayta daytoy. Isong awan nga rod sa bali a pagsaritaan ta, no saan amay papanlaang kadata. Oh, aday tan ti order ta. Mangantakit din, mabisi na una yan. Happy graduation, Kate. Sabong para kan ka. Wow, talaga 3 red roses pa'y tinted mo, ha? Siyempre mo ta. Oh, ato'y pa'y. Anya nga data. Wow, kulay pink ni scarf. Magustuhan mo't lakad eh. Launa yan. Nang runakit in regalo ti lalaki nga ipatpatag ko. Apo, nagmayaton adenggan. Ay, wan gayam. Dadakkel mo ka di dagiti nang imartsakan kay tay. Wen Eric, ngam nagawid damat sa adagos. Ada nga min okasyon ije balay inton bikan. Kasta ka di? Wan, iso nga ag-celebrate ta ita arabi eh. Ngamin, masapa ak nga agpalaon yun inton bikan. Agawid kay Jilaon yun, kunam? Wen Eric, di kagdanag. Agsubli ak matla nga dagos. Kate, lukatang kumatiri daw. Ni Eric daytoy. Sana nakalak. Kate. Naglinis mo ti silid ni Kate. Awan mo ten dagiti kagawa na dito eh. Eric, Madam. apay, saan ka diya nagpakada ni Kate idikalman kan ka? Nagpakadamat kid ni ma'am. Ang kuna nang agsublimot la dagos. Isa ti kayat na. Agsublimat lang ditoy. Saan a pinalubusan dagiti dadakkel na. Iso nga impaalan ti ina na dagiti usar na. Inyawid dan ijela unyon. Kat agpa-Amerika matan ni Kate inton umay alawas. Anya. Aginom takit di nga aginom manong Dario. Agbartek taman. Ay, sana. Dapat trabaho tayo itong bigat. Gusto tinainom ko. Pampaimas la iti turog. Ay, nagunang nutisin na imon, Eric. Kaya't wasurutan ni Kate ijilaon yun.
Jak mo't amo no sa dino abanda ti pang surutakin ko na. Jak mo't ten makontak ti cellphone number na. Agraman ti Facebook Messenger na. In-block naksamot ten. No talaga napatagkakan ko na. Pacheck ngay pamuspusan na ti amin. Tap na makontak na ka. Nga ta, Wan, mamati ka kanya. sapay la ko mga takas ta, Manong Dario. Eric, Ni, da kayo gaya, madam. Juan, iparenovate ko to'y balay a pagab-abangan nyo. Kat kayat ko ada kayo matla ang timang trabaho. Ibagam to kin ni Dario ta kayat ko makasarita. Uwan, ma'am. Aywan gayam, adda kasinsin kong agtrab-trabaho ijay testa. Ang mga no kayat mo ti agenrol ichay. Ibagak tatulungan na ka. Ha? No graduate ka kadagiti short course ichay, matulungan na kantupay nga agabroad. O anya, kayat mo ka di? Uwan, ma'am. Kayat ko lang unay. Kat agyaman na kada Wen Miss F. Nakayawanak iti kinapintas ni Kate. Isu nga idinaadaanak iti gundaway a makaamamuken kwa na jakon pinaluspusan pay. Inananusak mo't ati naggasgastos para iti panag-date me. Aging ga asinong batanak. Tila pagbulbuludak pay iti motor tapno maitulod ken masundok laeng numapan iti pagadalan. Ngamno talagang awan mabulod ko, an-anusan min ti makipilpila nga aglugan iti jeep. Kasdya ti nagbalin arutin mi iti lasod ti tallutawan a panaggayam mi. Aging gaan naggraduar, nagpakada nga agawid, ngam saanen a nagsublipay. Nasaktanak iti kastaunay, nang runa kat kala at latan ti panagpukaw na. Awan pay pulos pang kontakak kenkwana. Manu abulan mo ti panagbarbartak ko idi, tapno ti kunak kat malipatak ni Kate. Idi in-offer ti ikit ni Kate kanyak ti vocational course nga ipapaay ti TESDA, in manugutak. Ingaad ko nga ron tinagadal kabayatan ti panagtrabaho, aging gaan nakalpasak kat nagabrodak. 6 months ti imuna a kontratak dito'y Japan. Nagawidak pay laang nga ro dita Pilipinas tapno agbakasyon iti maysa a bulan. Ket iti panagbakasyon ko, jak ninamnamang agkita kami ken ni Kate. Daytoy nga ro tinak istoryaan iti sumaruno a surat ko, ket sapay kuma tapadaanan nyo ti may kadwa a paset ti pakasaritaan ti biag ko. Tuy pagayam mo, Eric. Ken ka pagayam, Eric, jak pa'y makaitad iti komentar, ngamin saan pa'y matanalpas to'y padas mo. Uray no kasta, pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas, ket padaanan mi ti may kadwa apaset ti surat mo. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.